Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo rya 29 Mukakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu gisata kirebana n'umutekano ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho turi buze kwabwira igitero gikomeye cy'ikoranabuhanga cyagabwe kuri FDN na FARDC ngaha mu gisagara cya Uvira. Ibyo bikaba bibaye mu buryo budasanzwe kandi butunguranye. Ni igitero kibase cyane radio communication militaire ngaha mu gisagara cya Uvira, aho wazanga bukuru butuvugana zitari kubasha guhanahana ibijyanye n'amakuru, bikaba byibasiye cyane ibizwi nka VHF cyase very high frequency ndetse na high frequency muri ibi bice. Ibizamaze guteza ambutiyage coordination militaire, bikaba rero bibaye mu gihe bitangazwa ko urugamba rwa rukomeye. Iyi communication interruption yatangiye kuva ku isi ya saa moya n'igice ku mugoroba ku munsi w'ejo kuwa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 28 Mukakaro 2025. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ibiri kwa ndetse n'ibikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cya cyberspace. Turazero kubabwira ibijyanye na attack informatique yabaye uburyo yakozwe irimo injection de malware ndetse na spoofing tactique, jamming military n'ibindi biriko biragenda byibonekeza. Turaza gusesengura kandi turebere hamwe ibigiye kwiyambaza byatangiye gushyirwa mu bikorwa bya base station emiteri ndetse na systeme de guerre electronique protafite nkuko bigaragara mu cyuma cya Cosmos M. Nkuko bigaragara turaza kandi kunyarukira bikomeye ku gikoresho kidasanzwe kiri kwifashishwa n'izasarambwe kizwi nka interceptor tactique VXR-CC. turarebera hamwe kandi bijyanye n'ibigenda byibonekeza bya drone jama bivuga ko izasarambwe zazanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ikoranabuhanga ridakomeye rikomeje kugenda rigaragara rizwi nka commandement aveugle ndetse n'ibindi zibonekeza muri bice bitandukanye. Turaza kubabwira fréquence de session ndetse na radio za Sitcam satellite communication radio nkuko bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na specialiste aho bitangazwa ko hazanwa izasarambwe ziri muri unité de cyber defense, zikaba rero zamaze kuba zakwerezwa muri bice. Turaza kandi kureberamo ibijyanye na sécuriser portable radio, bigaragara ko izasarambwe zikomeje kugenda nazo zigerageza uburyo ki zazinjirira. Turaza rero kureberamo ibijyanye na opération de contre jamming iri gukorwa na FDN na FARDC. Biro bikaba bihura neza n'amakuru akomeye yo kwinjira mu bice bya Runingu Shanje Kavimvira biriko birategurwa. Ibiro bikaba ari attaque incre nkuko byamaze kuvumburwa na DEMIAP ndetse na Service Nationale de renseignement. Muze turebera hamwe ko ibi biri kugenda ndetse n'amakuru atugeraho agaragaza ibiri gukorwa. Turaza kandi kubabwira ibikomeye biri kubera hitwa Mutarure, Rubarika ndetse na Ruvunge. Turareba kandi kuri axe ya Shanje Runingo, kuri axe ya Gatumba Kavimvira n'ibindi bitandukanye. Tunareba uburyo compagnie de reconnaissance ndetse na unité anti-guerrilla ndetse na grenades militaires abariko barakora akazi kabo. Bikaba rero bihura neza n'ibiri gutegurirwa mu Bijombo n'ahitwa Kabunambo ndetse n'umurenge muri rusange. Turababwira ko Rubirizi Kamanyora hari ibidasanzwe biri kuhakorerwa, Bwegera Ruvunge Remera naho nuko. Turaza kandi no kunyarukira mu kibaya cya Ruzizi tubabwira ibiri kuba. Turatembera muri quartier ya Kayitwa Kibinduka, Kigogo, Bijombo na Muramza, tubabwira amakuru dushyikiriye y'ibiri ko biragenda bitegurwa. Abanywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomakomeye ajyanye n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye biba byiza isufiyo ndasabone kugira ngo yogere mu muryango w'abatazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka turambure inkuru yacu mu buryo bunonosoye kandi butosoye.
mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri ku igenekerezo rya 29 Mukakaro 2025 ingabo za FARDC ndetse na FDNB bidasubirwaho zagabweho igitero gikaze cy'ikoranabuhanga cyari kigamije guhungabanya imiyoboro y'itumanaho rya gisirikare radio communication militaire mu gace ka Uvira no mu nkengero zaha. Iki ni igitero cyabaye igisobanuro cy'uko intambara z'iki gihe zaciye intege ndetse zigiye kubarajya zinanibasira ikoranabuhanga mu buryo budasanzwe. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano za Kongo ndetse n'u Burundi atugeraho aravuga ko radio za VHF cyase very high frequency n'izindi za systeme zikoresha HF cyase high frequency n'ibikoresho byifashishwa mu gutanga amabwiriza yo ku murongo w'imbere y'urugamba byese bicika intege, hakabaho icyuho n'ingutu mu buhuza bikorwa ibizwi nka coordination militaire hagati y'amakompanyi yombi ahagaze ku mirongo w'imbere y'urugamba. Ibivugwa ko iki gitero cyatangiye agana ku isa ya 9:30 za nimugoroba, aho radio nyinshi za gisirikare zakoreshwaga mu butumwa hagati ya kompanyi zitandukanye zatangiye gutanga amakuru y'amafuti signal mixe, nyuma ziza gucika burundu nk'uko amakuru adushyitseho ngubu abisigura. Abashinzwe ubwirinzi bw'ikoranabuhanga mu ngabo za FDNB bo mu itsinda rya Cyber Protection Unity basanze uburyo bwo guhagarika imiyoboro ya radio bwari bushyizweho hifashishijwe ibizwi nka jamming militaire, uburyo bwo kohereza ingufu nyinshi z'amajwi ku murongo ya radio y'umwanzi kugira ngo imirongo ibe idakoreshwa. Hari kandi bizwi nka spoofing tactique, aho umwanzi yohereza ubutumwa bw'amafuti mu mirongo y'ingabo ku buryo ubumva amabwiriza atariyo. Ibiro nibyo byatangiye kugenda byibonekeza ubwikesi yatangiraga. Hari kandi injection de malware, aho ibikoresho bya mudasobwa biri mu bigo bya FARDC ndetse na FDNB mu bice bya Kavimvira zatangiye gukora nabi nyuma yo kugabwaho attaque informatique nk'uko bitangazwa ko hari virusi zishobora kuba zoherejwemo. Iki gitero gisobanuye neza uko intambara itakiri iy'amagambo gusa cyangwa se iy'amasasu, ahubwo yahindutse iyo mu kirere niyo mu mucyo, ibizwi nka cyberspace mu magambo ya gisirikare. Kuko rero bigaragara amakuru yizewe yibanze yatugezeho ari guturuka mu nzego z'ubutasi za gisirikare, l'enseignement militaire ni DEMIAP ndetse na Agence nationale de renseignement ndetse na Service national de renseignement Burundi, aravuga ko hari ibimenyetso bikomeye byerekana ko izasarambwe zishobora kuba ziri kwifashisha drone za guerre electronique zo mu bwoko bwa Lexi 350 cyangwa se CH5 zisanzwe zitagira abapilote, zikaba rero izo zaba zageze mu kirere zigatangira guteza izi jamming bitewe n'ikoranabuhanga rikomeye. Bivuga ko izi drone zakoranwe ryo kuyoboza umwanzi kugira mu byumve. Hari bamwe mu bayobozi ba Afurika bagera mu bice bitandukanye telefoni zigahita zibura network z'abaturage basanzwe. Bikaba bivugwa ko rero iri koranabuhanga rya base station emitters ari ryo riri kwifashishwa n'izasarambwe, maze drone zikaguruka zifite iri koranabuhanga rya base station emitters aho zibasha kuba zahagarika bimwe mu bijyanye n'imirongo ya gisirikare kuri radio zikoreshwa ku rugamba. Biravuga ko kandi ari gukoreshwa systeme de guerre electronique protifate nk'uko bigaragara. Bikaba bivugwa ko rero hari icyuma cyazanwe cyitwa Cosmos M gishobora gufata no kohereza ubutumwa bw'amafuti mu buryo budasesenguye. Bikaba rero ingi bishobora gutanga amabwiriza atariyo ndetse bikagenda bivangavanga. Bikaba rero bikekwa ko ari gukoreshwa ibizwi nka Lexi 350 drone jammer. Ibi rero bikaba bihagarika radio za gisirikare zikoresha ikoranabuhanga rya high frequency. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ikoranabuhanga riri mu kumaka Cosmos M electronique emitter gahindura cyase kakayobya sinyare za radio. Hari kandi interrupteur tactique VXCC gufata ibiganiro by'imbere mu ngabo z'umwanzi, bikaba rero biri no kumvirizwa n'umwanzi. Hari kandi stagnant listening station, aho bivuga ko bagomba kumenya aho umwanzi ari, ibyo avuga ndetse n'uko agenda. Biro bikaba biri gukorwa n'izasarambwe nk'uko amakuru yibanze yagiye hanze bigaragaza. Hari kandi malware injector vs server, aho ashyira isi logiciel maneuverante muri za mudasobwa zifite gahunda ya GAC cyangwa se GAC bitewe no kuvuga. Biravuga ko ubuhamya rero bwa bamwe mu bakurikiranira hafi
ibiri ko bivugwa ko ibingibi byamaze guhungabanya ibijyanye na communication mu buryo budasubirwaho. Amakuru twahawe n'intwazangabo ya FDNB ndetse n'undi wo muri FARDC bemeje ko kuva ubwo ibi byabagaho itumanaho hagati ya kompanyi n'ibirindiro bizambere rya ise ricika, abasirikare bagera kuri 250 mu bice bya Shanje bavuze ko bamaranye amasaha 6 bataramenya amabwiriza mashya y'ibigomba gukorwa. Ibyatumye atangira kwiyambazwa ikoranabuhanga rikoresha telefoni zisanzwe zifite operating system ya OES chance ndetse na Android nk'uko bivugwa. Amabwiriza yo gusubiza ibi bitero yatinze gutangwa bitewe n'uko communication ya Maria yamaze kuba yavaho. Ibirindiro bimwe birimo ibirahitwa Songa frontline leaders byabaye bicecetse ndetse biravuga ko hamaze kubakwa commandement avegre nk'uko bigaragara. Amakuru ari guturuka mu bindi bigo byari hafi ya Kavimvira nk'ayitwa Runingo, ayitwa Rubarika, nayo biravuga ko kuri ubu itumanaho ritari gukora neza. Hari ingamba zafashwe na FDNB zo gushyiraho imiyoboro ya alternative ya radio. FDNB yafashe icyemezo cyo gukoresha fréquence de secours zitari zisanzwe zikoreshwa muri aka gace. Hari kandi gukoresha radio za Sticam cyangwa satellite communication radios zifite aho zihurira n'isanzure bituma zitabasha kuba zafatwa n'ikoranabuhanga ry'umwanzi. Izi ni za telefoni wumva ko zikoresha satellite. Biravuga ko izi FDNB na FARDC bamwe mu ntwazangabo arizo batangiye gukoresha. Ingabo z'u Burundi zoherejwe zikaba rero zirimo speciale ho bafite unité ya cyber defense yaturutse Rumonge ikora muri brigade ya 14 yihuje na FARDC. Biravuga ko rero kuri ubu batangiye gukora ibishoboka byose kugira ngo iki kibazo cyabaye kibashe gukemuka. Hari kandi gukoreshwa radio Crebote Secure Portable Radios, hari gukoreshwa radio zitwa Rafael BNet zizwiho kudafatwa n'uburyo bwose bwa jamming. Izi radio zaturutse mu biko bw'ingabo za FDNB ziri i Bujumbura. Bikavuga ko rero izambere zigera kuri 3 zatangiye gukoreshwa kuko bafite ubwoba ko mu gihe communication itari gukora neza umwanzi ashobora kubinjirira. FARDC ikaba rero ikomeje kwandika amakuru akomeye aho intwazangabo ziri ku rugamba zahise zohereza telegram igira iti gutanga abahanga mu by'imiyoboro y'itumanaho rya gisirikare birakenewe, nimutworohereza badufasha mu bijyanye na electronic ubwo twatangiye kuvangirwa, kandi ni mu gihe ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga rya encrypted communication modules. Nk'uko bigaragara hari ugusubiza niba hari imbogamizi za software za gisirikare zishobora kuba zifite icyuho ibizwi nka vulnerability nk'uko bigaragara. Amakuru atugeraho biravuga ko umusirikare mukuru muri batayo ya 23 ya FDNB yohejwe muri iki gihugu yagize ati twaratozwaga kurasa gukoresha imbunda za RPG-7 na M90 Morotse 90 ariko ntabwo twigeze twigishwa uburyo bwo kwirwanaho ku mirongo ya radio. Ubu twugarijwe bikomeye n'undi mwuka w'intambara, intambara y'ibicu by'amajwi. Buro n'ubutumwa yarungitse kuri mugenzi we baganiraga ku rubuga rwa WhatsApp amugaragariza ishusho yari ku imbere y'urugamba. Ubuyobozi bushinzwe ikoranabuhanga muri FARDC na FDNB binyuze ku ruhande rwa FARDC mu gisata cya cyber defense witwa kapiteni ndetse na majoro Nyoko Mbuyi bakaba rero nabagize icyo batangaza aho bagize bati turi mu ntamba, bagize bati turi mu ntambara y'ubwenge, gutsindwa kuri radio bishobora gusobanura kwicwa ku rugamba. Akaba ari byo yatangaje ubwo yasabaga ko n'abandi b'inzobere muri FARDC mu bijyanye na electronique baza gutanga ubufasha. Ku mugoroba ku igenekerezo rya 28 habaye inama yihutirwa y'abakuru b'ingabo za FARDC na FDNB hifashishijwe ikoranabuhanga rya Sotikamu. Ibyemezo byafashwe n'ibi bikurikira: hari gukora coopération de contre jamming ifasha gutahura hari umwanzi ndetse n'ahakorera, guhindura imikorere y'amajwi ya radio zose iza brigade ya 12 ziri muri zone ya Uvira, gutanga amasomo yihariye agera ku minsi 7 ku basirikare 300 baherereye ahitwa Ruvungi bashinzwe itumanaho
aba bakaba bazwi mu gisirikare nka radio men, aho bitangazwa ko bagomba gukora ibishoboka byose bagahugurwa. Abasasanguzi baravuga ko iki cyuho cyatanzwe n'itumanaho ryahungabanye gishobora kuba icyanzo ku mutwe w'izasarambwe, gishobora kugaba ndetse no kuba byaba mu buryo butari bwiza bizwi nka attaque interne, nk'uko kwinjira mu duce twahitwa Runingu, Shanje, Kavimvira, gukora embuscade mu bice bifite intege nke bishobora kuba byaba kugaba ibitero kuri depo z'intwaro. Bikaba rero ari bimwe mu byavumbuwe byashoboraga kuba byakurikiraho ku ruhande rw'izasarambwe. Bikaba bivuga ko bari gutegura gutwika ibirindiro byose bibikwamo intwaro za FARDC. Iki gitero cy'imiyoboro y'itumanaho cyo kwigerekerezo rya 29 Mukakaro 2025 ni isomo rikomeye ku bya gisirikare mu karere k'ibiyaga bigari. Intambara zazaza ntizishingiye gusa ku mirwano yo muri ibi bice, ahubwo zishingiye ku kwica amarinki hagati y'abayobozi n'abayoborwa nk'uko bigaragara. Biravuga ko rero kuri ubu ngubu bafashe ingamba zo kongera ubushobozi bw'ikoranabuhanga mu gutanga amahugurwa yihariye ku gisirikare mu bijyanye na cyber security, kugura ibikoresho bihambaye bifite ubushobozi bwo guhangana na jamming, spoofing ndetse n'ibizwi nka malware attacks nk'uko byibonekeza. Hari gukora ibikorwa by'ubutasi bwo mu kirere hifashishijwe drone za gisirikare. Turakomeza dukurikirana ibijyanye n'ibi biri kuba, ahubwo reka dukomeze turebera uko umutekano n'ubundi ucungerewe muri ibi bice mu buryo budasanzwe, aho bivuga ko guhera mu ntangiriro za Mukakaro 2025 ingabo z'Uburundi zatangiye gukaza ibikorwa byagutse byo kugarura umutekano mu gice cya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu duce twegereye umupaka w'u Burundi harimo Uvira, Shanje, Ruvungi, Kavimvira n'uduce twa Ruzizi ndetse no mu misozi ya Minembwe. Uyu murongo w'imirwano ya gisirikare wageze kure cyane bitewe n'ibikorwa bihamye byo guhashya inyeshyamba, gukumira iterabwoba no gusenya ibirindiro by'imitwe yitwaje intwaro. Ifoto igaragara ya gisirikare yerekanwa iragaragaza uko inzira z'imodoka ndetse n'imipaka byari bimeze ubwo bateguraga operasiyo zikomeye ku bufatanye n'ingabo za FARDC. FDNP yinjiriye mu gace kahitwa Ruzizi n'utundi duce twegereye umupaka w'u Burundi, ahabanje gutegurwa gahunda yiswe Operation Ituze igamije guhiga inyeshyamba zikomeje kugenda zihungabanya umutekano. Biravugwa ko rero kuri ubu kwikubitiro hakajwe umutekano mu bice byitwa Gatumba, Kavimvira ahari imipaka y'u Burundi ndetse na Kongo. Biravugwa ko kandi Shanje na Runingu inzira yifashishwa n'imitwe irimo FNL, FDLR ndetse na Red Tabara bizamaje kugaragara ko aha umutekano wagiye uhungabana byato nato, ariko ntibikurikiranwe mu buryo bwa kinyamwuga. Amakuru hari kandi dufite aragaragaza ko mu mpera za Nyakanga FDN biyoreje imitwe yihariye ya Compagnie de Reconnaissance ndetse na Anti-Guerrilla Grenade nk'uko bigenda bigaragara. Amwe mu makuru rero akomeje kugenda tugeraho, biravugwa ko ibintu bitoroshye kandi bikomeje kugenda biba bibi cyane nk'uko rero bigaragara. Biravugwa kandi biremezwa ko ubu ibintu bitameze neza, aho rero icyifuzo cy'abasirikare, bamwe mu basirikare barasaba ko bakongererwa amasomo yihariye kugira ngo akazi kabo gakorwe, ariko kugeza ubu biratangazwa kandi biragaragara ko benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba basanga hakenewe ubumwe kuruta ibindi byose. Kugeza ubu biravuga ko mu misozi itandukanye harimo Murenge, Kibinduka, Kigogo, Bijombo ndetse no mu bindi bice by'u Burundi, u Burundi bufite impungenge ko hashobora kuba hakaduka imirwano, kuko babonye amakuru y'uko hari ibitero bishobora kuba byagera neza mu gisagara cya Uvira gerereye mu ntera ibirometero biri munsi ya 30 werekeza mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura. Aho hose FDN biravuga ko iri kugenda itegura kwashyira ibirindiro bishya n'ibikoresho bya gisirikare birimo mortier rideau 60 mm fixe de précision ndetse na camera de surveillance. Abaturage baturiye imipaka ya Kavimvira, Shanje, Runingu na Ruzizi batangaje ko ubuzima bwabo bwongeye kujya ku murongo, ariko ko bafite impungenge z'uko hari ibikorwa bya gisirikare bishobora kuba byahibasira. Umuturage witwa Mama Alphonsine utwishanje mu butumwa yatanze yagize ati: "Yo habaga nijoro twumvaga amasasa arasa, ariko kuva FDNP yahagera dufite gusinzira, ntabwo tujyangayika cyane, ariko dufite impungenge ko isaha iyo ari yose ibintu bishobora kuba byahinduka."
kugenzura imihanda byongereye urujya n'uruza rw'abaturage n'abacuruzi. FDNB yashyizeho na point de contre 12 zifasha mu gusaka ibinyabiziga no kurinda ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. FDNB yakomeje ubufatanye bwihariye na FARDC binyuze mu mikoranire izwi nka Operation Conjointe de contre insurrection ndetse na Patrouille Mixée Nocturne contre Commandement Opérationnel yahawe kode ya CCO iherereye hafi ya Kamanyura. Mu bikorwa byo mu misozi ya Bijumba na Minembwe, abasirikare FARDC FDNB bikaba bivuga ko kuri ubu bagorwa bikomeye no kugera muri ibi bice, kuko rero bigoye kugera mu bice byitwa Kigoma, Katogota ndetse n'itwa Kabunambo nk'uko amakuru ari kudushyikira ngabivuga. FDNB irateganya kongera ibikoresho bitandukanye birimo drone de surveillance ku mbibi aho bagabanira na leta n'intwaro rusange ya Congo, système de écoute tactique, camera thermique mu misozi ya Mirenge ndetse na Bijombo nk'uko bigenda byibonekeza muri ibi bice. Amakuru y'ubutasi twabashije kumenya aragaragaza ko ari gukorwa ibitero byihuse Reds Encre mu bihe byo mu gicuku, Operation de Nuit nk'uko rero biriko biragenda byibonekeza. FDNB yashyizeho ibirindiro mu bice za Kavimvira ahashyizwe base principale, Shanje hashyizwe compagnie spéciale de reconnaissance, Bwegera hashyizwe unité anti-guerrilla, Runingu hashyizwe camp d'appui logistique nk'uko rero amakuru atugeraho. Ni mu gihe muri Ruvungi hashyizwe centre de coordination tactique, ni mu gihe bitangazwa ko umutekano ukomeje gukazwa ku giti gira intangere. Ni no kudusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye cyo ndasabone wiyongere matazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.